support the way of meeting I na to mana ligi I speech no I make the tanja phang I hagi Manipur gi wari akoi problem violence no communal violence and thoi bangali je I adum hai I tanja phang I speech the high media interviews the high journalists no the high leaders no thingar kan the high ni yam achoba chomi the high I loi matam yam loi I na best ga adum high Hanagi climate summit se is the Manipur gi dam ta kai kam maru ai na khambi se da Manipur gi climate change ki lai ni ko mi am tu perspective se da kam maru gi khambi I mani ki Manipur gi issue ja see kai a UN ki jam am different global issues hoy ko hi prithvi puna maktana am global issues like adu ki every time da Manipur gi adum panbe ade ko adu ju topic to manada banina adu bu I adum I ki try the we adu ka Manipur gi problem ja adum climate change ka mari lene kai gi no ha khanda sumi atu pana koi massive deforestation of poppy plant to je yang thina phatte ko kai gi no ha kan da si ja koi climate change tholi Manipur da bukta si smana yam saram de ko winter da si climate change ka ta ne tholi je adu gi yam thina relate to we koi interrelated oi climate change ki adu mana ju to kai adum hai adu ti UN je Manipur ki problem ki jo adum yam important hoy ya do Licypriya na yam thuma phana ki climate summit ki storm dok salaga ma na taw bi se kari wakhalun da ki kamai taw no do kari sab super ai wakhan ma am tong ngam na da ba ki le ki taw bi ki an thang do da do ta ni do mi ku to di moments no kam aina disrupt the we ko high level plenary session da koi UN COP28 ki summit da kai gi no ha kan da yam thina frustrated oi ka ki leaders nu gi lack of political will oi ba gi moina to pahar ga na to point na to thora kani ai yam thina pam de COP28 koi UN gi program da pura fail ora ma bane adu matam da adu bu ai si pam de aina action da pam ba adu gi aina stage da aina disrupt da we ko hekta ai wakhan je aswana hekta lapu wakhan ne